यलया वासरा स्कुल पर्यति बौद्ध शिक्षा तालापि भूमितेत सिरपा ललागुदु पर्यति बौद्ध शिक्षा तालापि भूमितेत यल महानगरपालिका उपप्रमुख मञ्जली साक्य वज्राचार्य स्कुले जुगु ज्याजोले सिरपा लला नदी गोर्खा from class 10, the third position holder to the stage. Similarly, from the third position holder. Congratulations, Yunso. Position holder from junior group. On two. The boys, let's give them a round. Congratulations to all the achievers. And Regina Shakya ma'am. Big round of applause. Once more, everybody. 1, 2. 1, 2. Let's take out our energy to appreciate our teachers' work. 1, 2. Divan Shakya, Erika Shahi, Zol Shrestha, Nimisna Shrestha, Nistha Balracharya, Palista Sikrakar, Prajal Balracharya, Rhythm Shrestha, Rihana Tamrakar, Rose Sawale, Rubina Thapa, Salim Dimdum, Samir Maharjan, Sarishma Shakya, Sheena Maharjan, Shreya Shakya and Shrishti Maharjan. Let's welcome all of them with a big round of applause. Let's do again the Brasara tradition clap. 1, 2. 1, 2. The voices are very little. Let's do a little bit higher voice. Okay, 1, 2. 1, 2. And congratulations to our class 10 who have successfully achieved the achievements.
Congratulations to the class 10 students for setting a remarkable example of excellence. And now we honor the bright young achievers from class 6 for the Alvin Awale, Ankit Sapkota, Brizani Jirel, Darshil Bajracharya, Maitri Ratna Shakya, Nuza Shakya, Nijay Shahi, Prabal Shakya, Praniti Shakya, Prashant Bajracharya, Rasu Thapa, Ridham Maharjan, Rimisha Maharjan, Vivera Manandar, Sayuri Chitrakar, Samiksha Shakya, Swarnima Shakya, and Yuniska Maharjan. Anuj Dua, Arnab Shilakar, Asim Bandari, Asmi Mazi, Luza Bajracharya, Ojasa Maharjan, Pragya Shah, Rashesh Bajracharya, Ridhan Sakya, Rivas Karmacharya, Sabrina Maharjan, Shivani Tamang, Sonima Chaudhary, Subin Adhikari, and Sujil Awali. Congratulations to our class 7 students. Now, Anmol Lama, Anushka Maharjan, Asmita Shakya, David Kokure, Jia Tiwari, Jubisha Tamrakar, Kalash Chitrakar, Lasata Mulmi, Mingmar Lama, Nirwan Maharjan, Parisha Rai, Prasana Khatka, Prayush Dahal, Yurisha Khatki, Ritesh Pokhare, Rickson Shrestha, Sachin Shrestha, Samik Maharjan, Sozal Bajracharya, Sophia Devkota,
Subin Awale, Sutata Awale, Sudeep Mazi, Surya Bajracharya, Swagat Tapit, and Yukta Tamrata. Heartiest congratulations to our talented students of class 8. And thank you and Thawan Thauro Bande, Kohinur Darlani Mogar, Lirisha Maharzan, Nafsa Maharzan, Nicholas Tambul, Nishchay Bajracharya, Nisha Lama, Nisha Lama, Nitisha Shakya, Sudhir Basne, Swasna Rajbahar, and Tejas Raj Bajracharya, and Yusha Maharzan. Congratulations to these outstanding students of class 9 who are अनुरोध गर्दछु सबैले जोरदार ताली बजाइदिनु होला र सबैजनाले ताली तपाईहरु सबैजना आफ्नो उहाँको लागि जोरदार ताली बजाइदिनु होला Please give a round of applause. ज्याजुले स्कुलीय अध्यक्ष ज्ञानवती गुरुमा प्रधान अध्यापक आभा अबाले पर्यटन शिक्षाय महत्त्वकया नवनदीको ख स्कुलले शिक्षा मात्र दिने होइन है यो स्कुलले हाम्रा छोराछोरीहरूलाई ज्ञानी बनाइदिनुहुन्छ भलाडम बनाइदिनुहुन्छ भनेर हामीलाई विश्वास गरेर हाम्रा प्यारेन्ट्सहरूले ल्याइदिनु भयो अनि हामीले आज सबै प्यारेन्ट्स बोलाएनौँ मात्र हामीले चाहिँ आज बोर्ड पेडका टप्पर्सहरूका प्यारेन्ट्स मात्र बोलाएको अनि तपाईहरुको इच्छा बमोजिम हामीले बच्चाहरूलाई ज्ञानी भलाडन बनाउन 3 प्रकारका मोरल एजुकेसन नैतिकताले युक्त शिक्षा 3 प्रकारका ल्याइरहेका छौँ तर आजको जमाना पहिलाको जमाना होइन रहेछ है मैले गभर्नमेन्ट स्कुलमा 22 वर्ष पढाएँ त्यसपछि यहाँ स्कुलमा केवल पेट पालन शिक्षा मात्र होइन भलाड पनि हुनुपर्छ अनि आमा बुबाका ज्ञानी छोराछोरी बन्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो चाहिँ समाजमा एक पाइला सारेको मात्र तर हाम्रो स्कुल 30 वर्ष लाग्यो यो 2047 सालमा स्थापना गरेको त्यतिको दौरानमा अहिले चाहिँ सजिलो रहेनछ पहिला जस्तो यो जमाना त्यही होइन अहिले त हाम्रा प्यारा स्टुडेन्ट्सहरू हामी टिचर्सहरू भन्दा एकदमै सुपर है एकदमै अगाडि ज्याजुले स्कुलीय भूमि पिसा सांस्कृतिक ज्याजो न नेपगु ख
Okay, now let's say thank you to our dear teachers also. Once again, 1, 2. Now let's welcome Tina Shrestha ma'am to the stage. Now let's welcome Sushma Vajracharya ma'am to the stage.